apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Regalo para kan ka, Vicky. Happy Mansari. Ay, yaman ako na yan, Alex. Awan kayam. Numabalin ko magat-agawid ang madladagos. Anya, kat no awan pa'y mo't makaoras ta. Ako, ada na patagalakad ko. Kat no rabiin. Di mo ibaga nga uray rabiin katagtrabaho kay ti garden mo. Pasensya ka na. Kanayon mo takasta ka, Alex. Awanin ti oras mo para kanya. Tapno awan makunam. Mapantamang restaurant. Sino na ito mawawagin ka? Ay kwa, mabit lang. Sungbat akwan. Amangan nun ni Nanang. Apay ngay mawag ka. Itayak pa nga gururay dito yung restaurant ang nagtulagan ta. Makaumay ka kadiwan no saan? Ikan na pa iti 30 minutes. Unay ka baten. Ay nawang. Kas nakunakon. Itayak pa nga gururay dito eh. Umayak to ka di. Siguradom lang. Diyak kaya't amasayang ti oras ko. Wun. Aguray ka. Sa dino ti ayan mo? Adamang mangag ko alugan na lumablabas. Kwa, basta. I-text ka to. Alex, sino din mawag? Tikumparek. Apay ka no? Salsalod sudan na, no, sa dino ti ayan ko. Kumpare mo't gayam. Apay ang masapol nga umadayo ka. Una ta nakapsut mo ti signal dito nagtugawan ta. Nakapsot? Makitam day ta? Napigsamot ti signal ti cellphone ko. Una ta, mayat siguro ti brand ti cellphone mo. Oy, kunak man nag-date kayo ka ni Alex, Karen, my friend. As usual, pinagururay nakmanan. Iso ang naggawid akit din Manan? When? Masurunak nga rod. Una yan dahil nobyom, tapa-importante. Ay, dahi ta nga rod bakla. I-break ko man na talaga dahi dya tao. Uy! Di mo man ibagati kasta, tamo ka di mo kabailan. Namin anong imbaga mga i-break mo, aging gaita, di mo inaramid. Urayan na lang ang mapuno anak bakla. Ay na, mano atawin yon. Kasta latatir aramidon na ken ka. Apay, di ka mauma? Maturog takit din. Tamasapat ti trabaho minton bigat. Naimbag kanyak ta day off ko. Adda kung dito yung restaurant. Awan mo ni Karen. Napalan na ngay. Tinasayat. Awagat man. Tapno makasigurado ka. Nauma akon ang nagururay Alex. Nagawid akon. Isong agawid ka man ten. Anya? Apay. Ada ka di reklamo? Adda kung dito yung restaurant ang nagtulagan ta. Apay adi mo yung bagbaga. Nagawid ka gaya. Sayang ti oras ko ngay may. Di ka nagreklamo. Tauray siya. Nasayang man ti oras ko anang uray kan ka. Napuyat ka man, anak. Anyat oras na nagawid kay di rabi, aya. Alas 11 na nang. Nay, aga, sumantay ta. Uwin ka rod. Pudno ka day, tinadamag ko. Damag nga? Ada ngamin nang ibaga kanya, nga ada ka no ti sakit mo. Sakit at kinababae raw. Sino mo tinangidanon ni tikasta kada kayo? Ay, di mo saludsuday no asino. Basta sungbatam ti saludsud ko, no adda. Ay, sana puno day tananang. Kano good boy to anak yap.
Sino timawag, Alex? Tinubyok, tatang. Apay ka daw. Mapan ko kanusukunin. Itulod ko iti trabaho na. Kahit mapan na. Adami mo turmaw. Mala, tatang. Mapanak labi, tapno awan ibagbagana. May wine. Ag tinulong kayo itinubyam. Si kamit di masalaw ka o karain. Kunak man no tulod na ka ni Alex iti pagtrabahuam. Ha? Saan mo, tata? Nay, kunano si katay bawag? Ada nga binimbawag. Kahit kunana, nobiak tatang, kunana. Anya? Day off ko ita, tata. Ay, nawaw. No sana si katay tulod na. Sino nga'y? Day ta tinaskan nga amuan niyo, tata. Ay, sapay la kumata saan na apod no ti atap ko. Anya ti atap yu aya, tata. Mangan kayo din na po na ti mangmangag ko asayang gusan. May papan iti anak may. Agaman nagtaintulod na iti trabaho, Alex. Awan na nyaman na, Vicky. Busy ka din, tun malam. Apay? Kwa, Jack mo't sigurado, no busy No, okay lang kan ka. Kano san ka busy. Umay naktumanan sukunan, ha? Kwa, dahi tati Jack may pasigurado. Apay. Amangan no, overtime kami jikardin. Ado nga minti maaramid kahit. Makitan to, Agteksak tulatan. Ay na, sigurado ka maklaat ka itibagakan ka, friendship. Anya day ta aya, bakla. Nakitak ni Alex Anobium, iti agsapa. Ket? Ada sa bali ang babae ngayon tulog na sika. Anya? Ni Vicky, di ka bang ibang barangay? Oy na, nag-sweet da. Panagkunakat adamot ng relasyon da. Amang ano ti babae na tinakita, madakdakamatan ni Tata Julius idiagsapa. Ada ka no intulod ni Alex Anobia na. Ay na, talaga babaero tinubyom. Agsaga na day tanga Alex. Siya pa'y laang tilukluk ko na. May nawaw. Anya ti masapul mo, manang? Amo na katigayim ko, Vicky. Aywan gayam, siyak ni Karen. Ada ka di masapul mo kanya? Nadamag ko ngamin nga intulod na katinobyok iti trabahom. Saan ka mawatan, manang? Tapno malawlawagan ti panunot mo. Kitaam da ito'y aladawan. Oh. Saan? Sana mabalinda ito eh. Saan nga edita dagita aladawan ading ko? No saan ka mamati, basta dagiti text na kanyak. Upat atawanan ti relasyon mi. Anya? Diyak mo, nanya ti rumbang nga ibagakkan ka. Nga may salaan ti sigurado. Agpada ta a biktima iti kinababaero day ta nga Alex. Ti ko na ni Alex kanyak. Single ka no pa eh. Ay na, nalaing nga gulbod day dya a tao. Ti awanan bain a lalaki. Sa dinaw ti papanaman akaw. Nakapurma ka man. Ada date ko, tatang. Ay, nawaw. Ay, nagpuno ka man kanyak. Apeda sa balya purpurmaam. Ni tatang bet. Ay, makontinto ka kumambit tayo ni timay sa babaay. Kasla babae, rumati pa nagkitayo iti anak nyo, tatang. Isumot ti mangmanggagaw pagsasaritaan dagiti maritis iti lugar tayaw. Ay natatang, di kaskaso da kita. Day talang amin ti aramidan da nga istoryan, nga isumot ti iso dan. Sino nga rin tinubiyam ngayon tulod mo iti napalabas nga daw. Nga bin nasabat ko ni Karen iti day akan ni taw. Kuna namat adi of na ka daw. Agrubata kidahin tatang. Agsarita tayong ton malam. No sana ka marabyan Oh, anya nga iti ko na ni Alex. Mapan ka ni iti imbagam a restaurant, Vicky? When, nalabit na nagrubwatin day chay manang Karen.
Kita am ti reply na iti text ko kan kuana. Ti kunana, kat adda ka no ija garden. Wan nga paiso. Talaga nga ulbod day jayat tao. Nalabas nga ron. Makita no maaramid na pa iti agbabae, kalpasan ti aramidan ta. Narigat mo ti makiasawa iti kasta klase ti lalaki. Ay pudno launa ay ading ko. Narigat ti makiasawa iti lalaki nga adda sakit na akinababaero. Anang Karen, nag-text kanyak. Ti kuna nakat adda ka nun iti restaurant. Ngam dinak makita. Alala, i-off ko ti cellphone ko. Sigurado nga awagan nak no nabayag ti reply ko. Kumusta nga iti lang kadyo ni Vicky? Nasaya at met bakla. Anyang iti narami dyo? Bimalas kami laeng iti loko a lalaki. Ti kunana siguro, kat saan mi ama-amuan dagiti kalukwan na. Apay, masapol nga aramidan nyo ti kasta? Wan tapno ammo na tirik na ti malukloko. Wano, plano yo pa'y apagtripan. Tapno ammo na tirik nami. Naglaingan ngay. Aguray ka man. Makunkonsensya kan samat tan bakla. Di mo ibaga. Oy, kamali ti pampanunutom Saan akas ka ni Alex ti type ko? Anya pa'y laang tir aramidum ti pagtrab-trabahwak si ka, Alex. Di na man namin replyan. Already ko na mag-date ako di ka matimay. Pasensya ka na. Ada nga min ti emergency. Di mo impakpakam mo. Tapno jak kumamo nagurura iti awan. Awan kayam. Ada kayat ko nga ibagakin ka, Alex. Oh, anya dita? Break tan. Anya? Apay ngay? Ada yan naaramid ko di mo nagustuhan. Jakon kaya ta makita ti panagrup-rupam. Isardeng tanday to'y akalukwan. Aguri ka, di ka maawatan Jak kaya ti makiasawa iti lalaki nga adda sakit na, Alex. Awan mo't sakit ko. Ti kinababaero ma. Ha? Saan ka di sakit dayta? Ala, agpakada akon. Tamang rugi kami manan iti trabaho mi. Ket pangaasim ha. Dinak ur-urayan dito'y ruwar. Tanakababain kadagiti katrabahwak. Naawatan? Naliday ka mo, anak ka. Apay, adda ka di parikot mo. Okay, lang nanang. Ay, iti kastala nga madlaw nga adda parikot mo, anak ko. Awan, di dak pagdanagan. No, adda parikot mo. Di ka agbain amang ibagakan niya. Dumngagak mo't kay. Ang dabit pa panak nanang. Ay, sa di naman ay. Adda kayat ko akasarita. Julius lakay. Talaga sa balay ti agparparit na kanya. Urasak nga raw. Kinapudno na. Hindi pa yamang mga ko, babairo ka no ti anak ta. Diyak ingkas-kasaw, takuna no maritis laang. Na, kasla adda kayat mo asawin alakay. Malagip mo ka di na minsan. Ako na ni Alex nga itulod na tinubyan Wine, apay kaday. Di off ni Karen iti day jangal daw. Ay, nukasta. Saan laeng ani Karen akalugaran tayo tinobya na? Apay, ada ka di pa'y sa balay. Sigurado kitam ko umad-adayo pa yan no adda umawag kan kwa na. Madlaw nga aday limliban na. Aniya? Saan mo't mamartak ti anak ta? Hanggang may napok. Sakit na mo't tanti kinababae raw. Apay ngayon may kapailaang si ka, Alex. Di mo ka din nabasa ti text ko kan ka? Apay akilata makibreak ka kanya, Karen. Sayang mo ito patatawan. Sayang? Sigapay lang ti daganas na amang ibaga iti kasta? Di mo kumamat aramidan ti kastoy Di ka agdrama iti sangwanak.
Ta nakababain ka dagiti lumablabas. Please mo na. Ay, saanan? Kay kayat ko ti agbaak ngem ti makiasawa iti babaero. Sana ko ta babaero. Ta ilibak mo pa ilaan. Ti pa nagkunam ka di, kat jak amo ti kalokwam, ha? Nagsarita kami ni ti may sa nobyam. Sika lang matinobyak. Ta ilibak mo ni Vicky? No, kasta. Wan, amok ni Vicky anobyam at aga kabangibang a barangay. Kinapudno na, agayam kami pa yan. Kaya't mo ka dito, i-video call ko, ha? Ipakaamok kwa na, nga imay ka dito'y balay. Saan nagsama ta na makaasawa, nanang? Ay, nawaw. Talaga saan ka ang makaasawa no kastalaang anak ka? Babaero kan tubo nga may. Ninanang mo. Kasta tiganabam, day tatiganabam dagiti babaeraw. Nagsarita kami kan ni tatang mo itayawan ka. Puno mo gayam tis istoryaan dagiti kalugaran tayaw. Kasano ngay amaadaan kayo iti apo ko no kastoy? Ay, saan minaparikot day ta? Ti parikot mo ke no adda nga tapay laang ti mangayat iti babaeraw akasken ka ha? Awanan ti apo ko yung no diyak makaasawa. Ay kagbalbaliw ka nga minun Pag nakmam daytoy napasamak anak ka. Ngamen, saan nga ay ayam ni aya? Ay, nawaw! Makontento ka iti maysa, di mo pagayayaman ni ayat. Iti kasta kat awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.